Amoe opoe poe hau se maukumia si poi pata putala kie tona moe tokela koe tawa keni kei pata pola amoe opoe poe hau se maukumia si poi pata putala kie tona moe tokela Koetava keni kei patapola, apa ke kau mai aela, angiki e peinga o pulolo tonga pai, ke onga kiesi moela, itui au tahoa ke lauta vai, apa ke kau mai aela, angiki e peinga o pulolo tonga pai, ke onga kiesi moela, itui au tahoa ke lauta vai. Ai tonga keke, tonga tue, ke pia ihe, aha koe, kokano kupalo kei tupe, oku keke maru ai tarite. Kei maru ai lau, moi kutone, e maa koe, oma ehe, kei tu o maru a ene pule, kei tu o maru a ene pule. Ai tonga keke, tua tue, ke pia ihe, aha koe, kokano kupalu kei tupe, oku keke mau ai tarite. Kei maru ai lau, moi kutone, e maa koe, moka ehe, kei tu o mau a ene pule, kei tu o mau a ene pule. Kaholo ai la ake ko, ke amalu aki mai ae po, mahina e siene hopo, one uhuru i e mamama o. Kaholo ai la ake ko, ke amalu aki mai ae po, mahina e siene hopo, one uhuru i e mamama o. Ai tonga keke, tua tue, ke pia ie, aha koe, kokano kupolu kei tupe, oku keke mau ai tarite. Kei maru ai lau, moi kutone, e maa koe, moka ehe, kei tu o mau a ene pule, kei tu o mau a ene pule. Ai tonga keke, tua tue, ke pia ihe, aha koe, kokano kupalu kei tupe, oku keke mau ai tarite. Kei maru ai lau, moi kutone, e maa koe, moka ehe, kei tu o mau a ene pule, kei tu o mau a ene pule. Ko kore ke hufanga moa i he talamalo i whanua ka mai ngahi talawhatapu kutoa pe o ku whaafatapu pe me heni ka tai whanga maari e koe ni ke o atu ai homo polo kalama ko ia ko e conservative common sense ai ko i heni pe mo David Akau ke ma whahako te ma polo kalama whika nima i he conservative common sense o ku whananga pe ka inga kuongo atu pe ai polo kalama ke te ki motol whea whetu te ke lava o whanangoa mai ai ai polokalamani i atape me leo o ku o ata tai loto fia mo e tai loto mafana ke te mo tol tem ta tau pe ko loto ke tai le re te vita ki he laine te vita malo ta ma o hon
Bea malo e ngā lahi bea me I whanua lahi na mō whewhe hake David I he fu wike koe ni kau hanga atu whoki ki ha wike le I he weekend. Solo malo pito mua malo mua rere tangata me lolo halai walu mono whakataula mamai mono kei whakatau tau e tau motu I pō pāo ke tau wholau mau sai whakafofa mea ko tō pe solo heni mau koe sapaten koe sapatamai e nia mau toli Amerikani aku ki mua ke hoko ate e ta pōtala noa o ku tala monu atu ki ngahi tamai ko tō pe I whonuani ka uma o tu muri a wat pe ki tonga ko mau sapatamai kai kia ha mea o whaia he ahoni koe mea o wha pe koe ma mata pe ki he hoa mo e whamiri mo e whanau koe mea mau inga taha pe ko mau sapatamai hen ka koe whonuani whakawhofa mau mawhana ko mau alun ke mau sama eni pe aku ngatu e kakai ko toa pe mo ua he ngahi mea ko toa pe ke whakawawe he ne mawhana ka mau whakawhofa pe mea ko toa solo ko tu tatau pe mo whonuana Mone apito e whamadala koe kuke whahoko David nau ki ka mata whakau whoki ki he taiming koe sapati whae ki wahu atu o mai whoke sapati whae nau mai na tolo o nofo whakataha nau doria o sapati whae ko toa maamani whoi taiming peta abe tau sapati tamai a tolo to whaki takai holo lele sapati tamai a tonga ia he osipiko e sapati whae pe lele sapati tamai a tonga ko ni kumo lele matol he taini ko madau mau toki lele matol I September ko o tu whaki holo e sapati tamai a tau tolu o tau mo vete tau tolu he ngahi mea hange ko me hange nia ko langa taua o mo vete holo ka mai sapati whae ai kumaheno kumahu inga taha pe sapati whae ia ia kumi holo aki ko wari tui ko lau solo hange nonoa ia I pe tau tolu toki kumi holo tau tolu ia pe mao ha tau gifo Aki foi ava ke foi mahina ke tau toki I lere atua ko ne ka o mai pe ngahi sapate fa ia ai whakataha pe na dolu me ha fei tu pe ko ke he pe ko tau lau aho mau lere sapate fa ko ma dole aho ni mau fei tu ko ni mo dole mo lere apong ko ka me lere pe he foi sapate pe tatau ko nga ko tau sapate mai ko gel po ngahi bo ha pe ia tau dolu David Nei lau e fine motua uiha ko ne tu kon tau tolu hange ule ei noa ia I holo pe tau tolu tamai pe mai fine motua uiha aue ko e ari ei tahi ko tau tolu ei taimi ke puke mai sai bego fine motua ha bai ko no tu ha pai ko ka fine motua wa ka fine motua wa ko tu fo ko ni na wakai hifo he mea pe kumi holo awe liliwe pe si ke kumi holo ke wanga o sea mai ai tanak duunga na hoko ho na ke lava tu ki ai ko na usai na asipeu anga rewa o liliu ke pe si ko a vipon media ko nga ke sea mai ki ai e ko taha foki me mahu inga he ka pau hangi ko ni fa e ke foki ki he ke ngahi tamai me ngahi fa e ko ha me o ku ke nofo muri ai a me ku ke li aki ai family o au ke tamai me fa e tonga tuku ai ka ke hau ki muri o ku kau e a ko he ngahi uhinga mahu inga o ku lava ke tau hau ai ki muri ke ako e whanau pe ke te hau akita ako pe ke ako ke mau e whanau e whainga maari e ako ko ke lava mau ia tau ki whanua masiva wana whakai hifo na ke ihe tāna ki tuunga ana whakawhawha ia he whakamatala mea pango he na uririu me he pe si whawhoi tui ki he viponi ke lava sea pe a puria e posi pe a ko whiu hau no kumi ka koku ki o atu pe ka te koe hae ke ki hanga moa o sea mai me ka ngahe mahu inga apito tata te fito ki he polokalama o ku whai kia e a kona e whai atana ki tuunga mo e university na e hoko ai ke te ki I sea mai moa he mahu inga pe ke whanonga pe tau tala noa mo tau sio ke ngai mea ko hoko o te vita. Si.
Solo, si malo o pito e mawhainga mani. Na kai kia a manaki aku ke e iaha o ki whehui pehe. O kui kai fo ke o manako solo ke whalanglangi i ha whainga mea ki pose Facebook a. Ana u lava atu ke tanak tu unga e kuongo reka. Ko ki foha lahi ki motua o hiki lahi. Na e osi ia me Massachusetts Institute of Technology. Pea i he uafe ua. Pea koe ki whine motua ni papalangi. O si tākai whala mai ki ai ko ilai saane. O wahano ko ngā tonga ka koe whae koe hawhi Hawaii, hawhi Hamoa. Ta mai pālangi. Ka koe kui tolu koe ki ene whae koe tonga. Pea ne lere haki ai lere haki ai whakaukau ia ka au pe whakamore pe nau tohi pe he ko au ko mau inga ia mau pe me he kamataanga. Mahalu hange pe ko koe solo. Ko taimi koe na nai osi ai ho ako. Ko tui koe mea mau inga taha pe ia nai foki ho atamai koe kamataanga me ho tamai mo ho kui ka pau na i kai ane a fi he kai ahoni. He ko ki tala noa pe ki ai he koe whamore pe matalafo lau kai na angari ko tala laku pe a santungua. Ko toki fua Polinisia en hala Pasifiki e kuongo ki mātua aloa. Ke na osi ko Massachusetts, ko MIT, Massachusetts Institute of Technology. Ko University Ring fika uluaki ia i mamani. Ko top 10 ko a mamani ko MIT. Ko hu ko ki ai solo more pe ko hahamolofia. Ke iai hataha ia uluaki ko elito ene technology a mamani. Ai apiako ko ni. Ko nau totongi ako oku around 100,000 he tau. Ta kilo Amerika he tau. Pea koe to'o to'o ia me he. Me mamani katoa. Koe tau kone hua e ngoreka. Na walu ke orientation more pe. Koe orientation ni. Toko tamano wafe. Ai application ni me mamani katoa kaua Amerikan. Ai foi application ni pe. Pea koe tari koe ke hu. Koe toko ono ngea upe he tau. Me mamani. Pea ku kau e university koe ni. O ku taofi asiai na ia me iai. Me ngahi koa mau inga taha. O kai ke ngofua ke hu ha foreign student ia. Ki he u koa koe ni. He koe hange pe koe kulau. Koe erito e nia teknolosia a Amerika mo mamani. O ku whau ia me apiako koe ni. Pea koe uhinga enu. Pea koe ki onga mātua. Ne na osi na ua ia. Koe toku fua hala fish. Hala ha moa. Koe ke urifia ke utala noa ki ai. Pea ka pau ki ai ha sola. Tataka ono loto. I he pangai o e ako. Ko tui pe. He kai ke urifia ke urea aki. He ko fia. He kua tohi he ki onga mātuani a tonga. Koe fua Polinisia ia. Kua osi me apiako whikaloaka mamani. I he teknologia. Pa koe ngahi e ria koe na osi me ai. Kauai artificial intelligence. Data science, software engineer. Quantum computer. Koe electrical engineer. Moe business analytics. Ka affiliated tia e u teknologia lahe au pito pea kou. Lau kau aki ke uhanga whaari ki he tonga. Koe mea koe na i kai malawa. O ku lava peia he tonga. Nau lava atu ki mua e tapolo kalama koe sika e mafi. Na e mafua me ono aho. Me he urakwha. Fonga ola e fonua. Mamangia e ako. Pea ku hange koe whau koe puna ke. Koe ako koe kalauni o sa stupo uloaki. Pea kou fia ke
ke utala noa pe ko uhinga ne uposi foai ai ki whamatala ko tala pe ki he tu e whanua tala ki he ki no pere mautofia pe tala ki he uru motua ko tamai ki whahu mo nofo ko e whaunga e whanua ke ilo he kakai o ku kai ko hatala la kulaku ka ko tohi a tonga ia i e whakakiki a tamai i mamani i teknolosia pe ko fia so kai malo mua solo sio ai mai ke vahe atu kai ko tangata au pe ke o mau halere ka fenga ka ko manatu ko talangi hau ho fo hai te he aho ko na mau ai ne fainga mari o tala mai ka au solo te walo fai fikao solo ko talangi ke ko foa. You know, I was born and raised from a hut made from coconut leaves. Whanau iau tamai me ki whare pola. Pea sio mata huango mata he whawhaka o wha me whainga taa. Ai kaka he ulu niu, hoka niu, o ahi he maketi, a tāke mani o ke mo talo. He ao kotoa pe. Pea hanga i tamai o whahua ki a tere ki o alu, ko whekumia mama me family. Pau tāke ko whoha. O ti alo whai whikau. Ka ke alo ako. Ke ai hao te ke hao. Ke whai to ho tau whakaofa. Pea koe iai hao te wala talangi ta mahi whai toka. Ke mohe whia maari e. Koe ngata anga e tau whakaofa. Pea koe ia neu lava tuai. Pea koe pulu pe e au ki o family. Koe ngata anga e ai whakaofa. Koe mama mo i logu ne whai to e mea koe toape. Ka koe sol malo o pito si no. Si no whakaasi me kunga whamore atu e mawhana e. Ai ki whamatara. Ka koe moni pe e kou tala tu. Kai ke ha uhinga no a koe whanau. Ke nau au ke tumutumu ke tala iha to uhinga. Ko uhinga pe ke nau whaia hiki whanua mo hiki pureanga. Pe nau palome si pe ka nau tolu. Ka iai ha aho mo success i whanuan. Ko whaampe te mo whoki atu ki tonga. O tokoni e pureanga mo ka kai ha mwhaunga. Ke lava ke nau hiki ai ki o lunga tau ki whanua masiwa. Kai malo solo no whakatoka i mai na kai ki wamanaki ki ai. Ke tala noa whamawhana ia e David a kuke o mai. He ku kai ke puri e tau tolu. Koe tau no whakoe ni mo ka kai te nau whanong he polokala mai ni ku nau whakapae he ngai whanua muri. O ku tau inasi he ngai mea te tau pe. Koe na iai pe ai i tau no wha society na iai pe ai ni ihina nau tupu hake pe ku nau tu maari e. Kana kai ke toko lahi. Pea be ni ihina nau mau whainga maari e be he ngahi whainga maari e. Koe ngahe nai maalunga e nau mātua i he pure anga. Kana tau nofo tau tolgo na kai ke mau whainga maari e be. Na tau nofo sio atu mo tau whaka amu. Peko whenai ha whainga whaunga mo whainga tuunga. E lawai ke tau ke whainga maari e koe. Ka ngau mo ni whoka wha matara David. O koe ke te hamea te aua ki ai. Koe ako. Koe tahai ai solution. Ke ne hanga ave tau tolu me tuunga wha ofana tau iai. Ki ha tuunga koe lele iange o ku lava lele he a kope. Koe ke ngā o koe ke pehe tau whahalakita te lotu. He ku kau pe ma lotu hono poke tau tolu ke tau nofo he laine totonu. Lotonga whai whenga ngai whanua muri. Ka koe ngā ka kai ke tau ke ave ai whanau o whakahakoi. He kai ke lava ke tau mawahe me he tuunga koe ia. Koe ngā ke tau lava a uka tuunga fo. Ka kua au fo mawhana ka te au ho matala. Koe ngā he kuloloto a te uhinga na ki whakahakoi ai ho whanau. Koe ngā ke alu, ke foki. O rea ke tangata i he whanua loto. Ke nau mohe fie maari e pe ko lava he whanau o ave tuunga e no foki a tuunga. Ta hape ko tui o ku very inspired the pito ai whakamatala pe he. Ki he whanongo kia ho tau kāinga o tau nofo i murini. Koe ngā koe mea le rehi. Pena usi e pēo he hono whotu hifo. Hange koe tala noa ku ke whai ki he ngahi tapa aki koe ia o artificial intelligence mo hafue.
Mai ta whaaki koe hei university tāla koe na kuna ulawa ai. O koe ngahi palani koe ke tau unu kia. He kai ke tau kei nofo ai pe he tohi he pepa. Ko ngā unua māmani. Kuta whātala no before ki ai ko ngā unua māmani ki ngahi mea whakateknolosia. Koe ki o ngongo pe solo ko whamore pe ka huate mamata no. Koe ki o ngongo pe ke ilo he whonua. Koe ki motua koe ni o whoa. O lolotonga ngā ue ia o mai e o ngongo me New England. Ai ko New England, ka ua Massachusetts, ko Rhode Island, o New Hampshire, ko ngai state ko ia. O ku kau e ki motua pe mo e kau toke tā e toko whā i e ongo ko ia i e nauhanga engineer i e biggest nuclear power energy ko ia New England. O kau e ki motua whoha i ono engineer. Ai koe project koe ni o may around $800 million to $1 billion. Ai mahu inga nuclear power energy ko ni ke sifiki ai a New England. Pea ku kau e ki motua i ono engineer o nuclear power ko ia. Ai ko amanaki pe tene ngā aue aki ono poto he kahau na lava whokotuha. Ha mea pehe i tonga i Pasifiki ke koe energy ko no mala ia ke tokoni ke kakai. Kai ke koe ki o ngongo whakawhia pehe ko lava ha taha ke ne engineer ha project la lahi pehe tata te whito ki Amerikani. Koe ki mo ki ta hoko atu me ai ko hoko atu pe lo tonga e ta i he tunga ko ia. Ko te ni te nau mamata i he plokalamani pe mo ngā wele rei ko whahoko. Ko te tō lahi apito pe ngahi mātua. Ko nau whiawhia i hao sia, ta nak tuunga ku whahe nau whanau, ulawa o nau hanga ka ke i tuunga ai nofo e whamiri ki hata tuunga, koe le rei ange whakapaanga i he anga nofo. Pea ko tui koe ngahi mātua pe he o kau ai koe te wita. Ku lawa ke mo mohe le rei i murini he tai nimi ko aunga e whakapaia nai whai. Koe ngā he kapauna i kai, he na kai fo ke whahao mai pe o hangatonu mai pe nofo fie maari. Ko pau ke pe paki mga hi whainga ta. Ka ihe aho ni hange koe lau koe mea, koe taimi o kulaba pe hea e a koe whanau, pe ku sio lewa mātua ko aunga ai whakapaia nai whai mai ki he whanua muri. Pa koe ni ihi henu kunau o mai ko rei pua sangoni, mai ni tala mono mai i he mone whamalo mai, i he polokalama aku whai, ko e toko taha ko osai, ko e whale te si afu, mahana ofa ke te koe, pea pehe whoki ki a Tanela Hafoka, pea mo e whaiwhekau, David, tawari asi koe kau, koristu tuku e na modolu pe mei, funga mana mo ui, Malo. Nau makei mana dui, mai koe i he ngā ue kotoa pia mo whahako. David, ka koe tu ui e dai nimi, koe tuunga wha ekonomika koe ni oe, o na te tala noa whoki ai, koe ahoni, na e whoki mai, o lere wharearea, na e whoki mai patseti. Aina o mai peki wharearea, pa nau tukuhi forewa ki he commit paanga koe wharearea, ke nau wakai i koe whonganga maheni pe ia, wa nau sia na wahangai mea ki whatonu mo mea, pa koe ahoni lewa, ku whoki mai patseti ki he wharearea, ke kamatai hono lau e ripoti me he commit paanga, ke hoko atu ai penga hi tālanga, o lere ai, ko ngā kuosi seti pe whoke ai patseti he tau kotoa, kua pau ke tari e patseti ia, i he ahotolu noa, ki mua he ahotolu noa o suneni. Ko ahola ke ai, kua pau ke ngā uerewa patseti ki ai, i he tuunga ko ia. Ka koe tuunga wha ekonomika ai, ni tau lotonga i ai, i he patseti whoki, te vita koe lao whoki eni, o ku whai e taranoa. Ka koe, ani ihu na o koe ho haa whoki, pe koe hae kaunga, na uwhanonga pena o hake i whare harea e whakaukau, i he koe hae e kaunga o ku o tu i ki he patseti, ke tau mea whakapahanga. Koe ngā he ku whenga whu hangu ki ngāri whihi he ngai wakai ni i, kung nau loto e ni i ke to o tu i ke ta whaaki koe, ka tuku tu i he, e tau mea whakapahanga he ta whaaki koe, mo e kau politikare, ka ku hangeo ki ai ha whihi ai he ta whaaki koe ia, pehe he ni i to tonu ke o lako mai patseti ki whare area tālanga i ai
Ka toki osiko ia pe toki abre va kene afio. O ke he foke fo nga ia ai paremia ko ni ko paremia fo ko ni ko lava be ha fo i me ak fai o ku alue ke na whakataha koe me tui o ki whakaha tu kia ke ki wakai ke ngai mea koe hango e while poa te koe hafua while kau ministana alo ki wholau ia wholau mai ki o kalani ki hen alu ki atalanga o sio ke ne atu e ne whili pai na ki whemea aki pia na wai pa me tui ka ke koe whaunga ia une ngāwe aki eia pa ku kehe pe pare mia mono whaunga ka koe anga o wakai ki ai o ku whewhe i he tautunga wha ekonomika o ku ke behe to tonu ke whamawa he i tui me ai be o to tonu ke tukuanga be tui ke tawa taina ka tukuanga be tau ngā we ke whai be te wita. Malo pito uho vava. Solo. Koi. Hei kai peke u toi lili wau solo. Koi. O kou kei tui pe au solo. Puke pe atu pouono ia i loto. Koi. Au ki he patseti. Puke pe atu pouono i loto. Na talave foki ki mua solo. Ki he ofa fonua. Koi. Ki he ofa fonua. Io, kono mo ni tau ofa fonua. Kai ke ofa taha i e pure anga tō ngā mui kakai tō ngā o rakangi i e tū i solo. Ko whakapapau atu au ki a koe solo. Ne. Aia, ko huinga fuke ta poro kalama solo pana ta whakahingoa ta poro kalama. Ko common sense. Pea ko tui o wana asio lalo ko common sense na drive ia me commoners. Aia koe commoners koe kakai koe o whanua. Koe anga ne tau no fō solo. O kuia i e lau e tolu. He? Koe tala ia koe whanua ku lau e tolu. Aia kui e laloni koe whanua koe lau vare ia. He? O kai ke pehek tau vare. Ka koe tuunga pe ia o e tala whakawhanua. Hufanga whakatapu. O kui kai ke uinga ia tala tau vare. I kai. Ko a weni o ko iai peho ko atamai ka o ko kei tui pe au ke tala e whanua solo. O kune ako ia tangata ke loto maulalo, ke anga maulalo. O koe ke unga ke tala noa, he kua lahi ai mahiki ia ai laloni e whanua. Ai koe lau vare, koe lau uluaki ia. Koe lau hono ua, koe hou eiki ia. Pea koe fungani lewa i hou eiki, koe lau ia no tolu. Koe tui ia, mono whare. Pea ku whatu ia me tui kakala e whiwhine tō ngā solo. Ka pati ke whakatonga e tui kakala, ai sis kakala. O ku laki laloni maua ki pe ai kakala vare. Aia koe lai pe koe si, koe lou si, pe koe lou maire. Aia koe kakala vare o ku laloni a kia ai sisi. Osi ko ia pa toki fungani hifo ai siare pe koe moho koi. Pea toki fungani lewa kakala e iki. Aia koe foi kakala ia tolu. Koe tui kakala e whiwhine tonga. Koe fōtunga ia nofo ai tonga. Pea koe taimi o ku ngatu vai ia e kakala e iki. Koe uhinga koe kakala vare solo. O ku awhi he kakala vare mo kakala e iki. Ai fungani o sisi. Pea kou tui pea solo. Tuku pe atu pouono i loto i whanua. Wefu palopare mau hoko i tonga e tai mini solo. O koe ke iloi pe ku lave i he kakai e whanua. E kau a tonga. Mantu na ta polo kalama ne nai solo. Ane ki mua atu nau talatu ka koe. Ku os notify e Amerika. Ai me asia i nau whai tonga. Pea ka pau he kai ke tokanga tonga ke whai to. E hoko ia koe kovia ke whanua. He siokoen e pēnia tonga. O kai koe pēnia solo ko inga koe ha. Koe u pasipoti o ku osi mauia o ku hu mai espinotia me siaina i tonga. O sitsen tonga.
Pea toki hau mei tonga ki Amerikani. Uloaki. Ko noua ki ai. Ko fufani koe huri atu me kakai tonga. Ki tonga. Me kakai Amerika nofo tonga. Ki tonga. O ko si notify Amerika. O ku wha o katoa ia. I he panke koe a CCP. Pana tatala noa ke pisi nisi he wike. I he tapolo kalama whakaosi. Ko konga la he pisi nisi si aina I tonga o kai ko individual private sector ia whakafoi tui tui. O whania me CCP, me Communist Party. Aia ku toki sapu rewa whanki pisi nisi I ki ia ke fisino I paanga ko ia. Ko no hinga ia whai ngata ai ke whakakiki he lokolo pia mosi aina I tonga hei kai ke whakakiki he pōpāo ia mai wakalahi solo. Koia. Ko hinga na tatala. Pa ko hinga e ku tui solo ton tukua tupo wono I loto. He ko tupo wono toko taha pete ne riliu e lao. Koia. Pa te ne lava o riliu a ki he founga. Hei kai ke toi aia o are ai. E ngari tiki tato. O se ke ngau e koa tramu whai eni. O koe furaioti hoko I California. Ko inga mau e whanua. Sia, ko ne ngau e pe, kai ke ngau e ko wanaia. Ko mea pe whai pe ka tura mea tuku ia te National Card ke ne whai to e palaparema. Tua I e kemo e ne osi. Ai a fie mau ha mawhai o ku whewheka solo. Koia. Ke lava ngau e whakataha mo e mawhai e kakai. Ke whai to e palaparema. Hange ko palaparema ko na tatala noa ki ai. Ko tanoa ke paseti solo ko mea pe e whanua. Ko mea e whanua ke na warea e paseti pakapau o alo tahapiliona. Mea pe a nautolo. Ai kakai e whanua. Ko mea ko haa ke common sense solo. Pe e anga whewhe hono tānaki sirini. Ka kou tuia ko whamatala solo. O ku kauawe he tui, puke pe tui loto. Koia. Pea mono mawhai, ko inga ke ne ao whangatuku. Ao whangatuku a ke whaunga whakapoto. E te tawala tatolo me whaunga kehe. Ne o whire ngai whakafofonga kakai. Ka aloa te kakai ia, ai ngai whakafofonga ame nau whaunga kehe. Taime ni e aloa tupe mo siokita. Mo takitahauku e ne whonu. Ka koe aloa tuko e patseti ko o sio ke tui, mo e mea koe na vavanga ki ai, pe visione ki ai ki hono kakai, ko tui e mahuinga maari e rewa ke kakai, ai nofo pe tui ke ne awhanga tuko e patseti. Koia. O ku mahuinga whoki e whakatala noa ku ke whai, he ko hange ko tau lau, whataimpe e David au ngalo e tau tolu ko e patseti ko e lau, koe ko hatala noa paanga pe. Ka koe lao, Ka koe lao. Ka koe os ilo I be he tako toa. Koe lao ko pau ke whamoni huafa tu I ki ai. Pea toki hoko koe lao. Au pito. He kai ke malawa ia, hange koe mea ko ke o mai. He kai ke malawa ia, ke tari I whare area, koe ke hoko ia koe lao. Kai orewa ke whamoni huafa. Pakapahe kai whamoni huafa ia ki he tau mea whakapaanga. He kai ke hoko pa setia koe ko halao be e te pau ke whahanu te ai ona. Te koe hai whainga whaunga te nau toki whai akano solova. Ka koe mea mahu I ngā he kai ke lava hange ko whamatala o to o tui mehe e tau ngahi mea aku whai o tatau ai pe koe hai ngahi ngāwe koe ni aku whai. Koe tatano a whakatau koe ni ta whakawhapaanga. Ai aku oa o maini ki ta whakawhapaanga o he kai ke lava ia o wahe I me iai. O ku ia ia kene. Koe ngahi ka pahe kai ke la koe fie ke moko ia ke he lao. He kai rewa ke hoko patsetia koe ia. Koe lao. Ka koe tu ufokia koe e tau tuunga koe whare harea. Ai aku kei lahi pe. Ko wakai pe te ita koe aho tahao noen. Ai aku kei ta lahi apito. Ai tai ni toi aho ia taha whaa. Paka pai toa mea weekendi. Nang toha hongo fulu. Ke nau tala noa e tau patseti. Koe ngā pia lava. Koe hatu unga. Kei tari kai lava. Awe kene awhio. Pea toki hoko rewa ai patseti koe ni. Kako uwhi hao mua ke ta wha ki koe ni ku ke tala noa ki ai. Koe ngā whoki na ta nofo he ta blokalama kua o si he ta wha aki wha ekonomika. Koia. Mga ngai ngā ue koe tau so atu.
e lava o tokoni ki toko taha whoko tau vai anga he tau patseti he tau kotoa pe. Ko si i foki Davida ai, si e mea tau lava whakatupu i tonga. Si e ngahi mea te tau lava o whakatupu paanga i tonga, o pehe kakai me tonga, ko e he taimi kotoa pe, ko o se nien na kulahi, pia hange koe kutaha whaate prokalama, pia moe ngowe. Ka kone tuu whoko ia o ko toe ni ke lava alu ma upe e ta whaako ni, ke hoko e ta whaako ni, koe whakatupu paanga ia ki tonga, ke lava toko ni ki he tau patseti, he ko siko tau palapare maa whoki. I he tau kotoa pe, ko ni taimi pe ko tau te whesiti ai, amo kake a tau patseti, Tau whakaofa tau tō solo. Whaofa rewa. Ke tau ilo pe te tau sio ki whea, he? Ene tuu, he? Ko tau ni whea moka ke tau patseti, ka neongo, o kuhanga hai pare mea o mai ai pōnite. Tolu no miliona ke lava o mai ke whai aki hono atu ke ngahi businessi, ke nau no me iai ke lava ke nau whakatupu. Ai pōnite ko ia ke une whafofua hene mea koe pare mea. Ko ne whafofua ke lava he tolu no miliona whakatupu mai tola tolu ke tola taha. Ai ke lava o osi ange ku lava he whatau whakapaanga, ku lava he tolu no miliona o whafoki mai a hiva no miliona. Ko ia. Ki loto ke lava o kawa aki ai whea moka. Ki kako tapo i nifo tawa e Davida Kapko, angahi ngā ue ekonom paanga, whakapisi nisi ponga hi mea pehe, te tau lava o whakatupu ai e paanga, ke taim ko tau tono no ai, da mai kona kulahi pe hulu pe paanga tāna ki he na lahi tau paanga na export me tonga ki tua. Whainga una pehe ka te tukua pe. Sepe solo kai hua te o ki mau, Ko ia. Koe safa whanua he mea e ua. Ula ki ko maolunga inflation. Ko ia. Ta koe maolunga ko inflation ni, o ku safa ai e whanua ia. Ko ia. Aia koe ulua ki, o ku si e supply, ula he demand. Ai koe consumption, te whakatata pe ki Amerikani. Ko Amerikani solo, o one Amerikani e pese te tolu valu o world consumption. Koi. Ai ko hinga whainga mai a mamani ke nau pisinisi mo Amerika, he ko ngā one Amerika manu mamani a ki e foi pesete tolu valu. Se ko tok whika ua haki ki ai ko si aina ko pesete ua ono solo. Koi. Ai consumption ko ai kakai. He? Huku ngā ko tola, ko anga whuki a trade marketi, ka pau e trade ya Amerika, tau pek trade a si aina mo Nusila. Hei kai ke na whetongi paanga pe o paanga si aina mai e kai paanga Nusila. Ko pau ke ririu e paanga Nusila aia, ke paanga Amerika, ririu mo e paanga si aina ke paanga Amerika, pa toki whakamahu inga i rewa i he kolo Amerika, i he paanga Amerika e mahu inga trade. Aia koe palpare malai tau hoko i tonga, kau tau whakamalo, i no, tonu ke whakamalo a tonga, e lava Amerika ia, he ko Amerika koe superpower ia koe businessi. Te maulava mautolu hene o tokoni atu ke holoki inflation ni tonga. Aia mau sainia Trump muia hene i he aho ki mua aho whaasi ulai. Ai foi pila koe hui koe e Trump koe beautiful bill, one beautiful bill. O ku kaua e drill baby drill ia solo. Ai viri lolo. Hanga Trump unleash Amerikani ke lava o to supply e lolo ke holoki he kone holo pe lolo i Amerikani solo ku holo ia i tonga. Aia ko foi me kaurere ia ke tautolu. Ko foi konga en ko tui tanoa ke ai solo. Ko tānaki tuku hau. He? Aia ko tānaki tuku hau. Ko lahi taha tuku hau tānaki o toton ke tānaki me kau mau mea koe whonua. Unga ke mau e patsieti. Aia koe foi tānaki tuku hau solo te tatalanoa ki ai. Uluaki he kulahi hono teksi ona kakai loko lo. Ka whokotu he common sense. Ko hai o kune kai, ko hai tonga he kua middle class i tonga. Pea kua mo upper class. Ko whehui, ko hai e middle class. Ko middle class ko e kakai ngā ue whanua,
koe kāinga tonga. Koe whehu lewa tā, who is the upper class? Ai kakai koe pehe koe kau mou ia koe o tonga. Solo, koe kau mou a koe kau sia ina. Kui. Pea koe tāna ki tuku hau, o propose ko he common sense. Ai ke lahi ange text ai kau sia ina, he ko nau tolu nau kai e mo ui whapaanga e whonua. Tuku hifo e text ia koe ai kakai lo kolo. Kui. Kai text e kau sia ina, he koe whupanga koe walatu me muri ni e ofa e kakai tonga ki tonga. O ku wha ko toa i he upisini sia ina. Pea koe mea ni, e kei teksi ai pe la lahi ai pe si kāinga tonga, i kai, to ton ke teksi kausia ina, teksi pe se te whānoa. Kai tuku hifo ki ka kai tonga ke nau mānawa. He ko inga ko nau tolu solo ku nau kai e momona e whonua. Ulu aki ia, pea ku nau mai nau tolo pisinisi, o to e mau mo e paanga koe a kakai ito. Mau e external revenue. Ai ko pehe ko external revenue ko tautolu ia me muri. Ko ofa ia ki tonga. Ko internal revenue o ku nauto e tata mo ia nautolu. Ai ko sio ia ko ke founga ko ni. Ko patseti ia, io. Ai e patseti ia ke mea feunga me fonua. Pe kualo tapiliona, pe kuivanga miliona. Ko e mea ko tokanga ki ai solo. Ko founga ko tānaki a ke paanga, ke totongi a ke patseti. Aia ko kusio ko ki ai, o totonu ko founga e ua. Uruaki, texe high class ko i tonga. Kau mau mea. Ai ko kau mau mea ko kau sia ina ia. Texe nau tolu ke fefeka. Kai holo ke texe middle class ko i tonga. Ko no ua ke e tānaki paanga solo. Ko upisinisi ko e mei muri. Aia, pe huia e kāinga tonga kuna business ki muri. Ta koe whaunga taha solo kou sio ki ai, o totonu ke cut government spending. Ai, o kuai u HNE i loto solo na tata anoa ki mua at ke middleman. Hange ku whakatata ke tūte. Koe wike ngahi wike tuko ki mua, koe tūte, na alua tupe puha ki he tūte o whakamahu i ngai, pe hu rewa ki he kakai. Sio toi hu mai foi middleman ni e tahe solo o kui nau toluia koe he hakoa. Koe broker. O ku ki mahino ui ngā solo. O ku toi hu mai pe broker ia i loto, ke toi tānaki paanga ia i o lunga i he funga e tānaki paanga. Pa koe whehui rewa, ko hai rewa o safa. O ku safa tau tolu me muri. Ai e tau wheinga ke tokoni ki tonga, pe toi hu mai mo broker ia, o toi ka ia i o lunga i he tau tokoni. Ai koe kuongo i koe aku solo o kai ke whea. Ko huinga koe ke kate government spending, kate government bureaucracy. O ku lahi au pite government bureaucracy e tonga. He koe inga he koe ke nau lava nau tolo unu ke whakatupu paanga he private sector. Nau te unu mai pe nau tolo ke whakatupu paanga i loto i he pure anga. Kau kai ke mo ui rewa ai whakatupu paanga lokolo ai na tatala noa ki ai. He koe inga koe whakatupu paanga lokolo mau mea e text koe e whonua. A GDP. Ka kui kai koe government spending. He koe hange koe tanu hala. O toton ke hua contract tanu hala, middlemen peta. Ai koe ne hu pe koe me whare paanga, ke middlemen peta koe engineer pe koe general contractor ki tangata ngāue. E toi huia me he ke komiti hua. Sio koe u komiti ka atoa koe ia solo, koe mea kui koe government bureaucracy. Ai a koe ke nau mau mo ui me pisinisi tau atai na whafo i tui. Nau te mai pe nau tolo te mau mo ui me tex e kakai. Me pānga tuku hau koe e kakai. Kau totonu pānga tuku hau e kakai, ke hanga tonu pe ia ke private business
Hange koe ne mea koe na whakakaukau ke pare mia, ke lava ai ngai pisinisi o no me tex a kakai, ke nau whakatupu mai paanga, pe toi o mai, pe mohono tupu mai pure anga, pe lava rewa patiseti o accomplish, ke lava whiau e fie mau e kāinga. Koe. Eh. Koe tō whoki i he ngahi business koe ala whai I tonga. O koe kia haku mau aku ki hen ka koku wehe tu na koe hao ilo ki ai. O tau tala noa whoki ke ngahi whonu hang ko fishing ko haa moa. O koe nau whare ngahi anga ka paika. Ko ngahi heku tau o tau ton whoki tau whaha business o koe ai ngahi mea koe ai tonga. O laki he kai ke tau business tau tolu pe he keri lolo. He te kei ke pā hake ha tau lolo. Ke tau o mai lolo maha whonua o toki whai ake tau business koe ya. Ka koe ni ko tau pehe koe business I whare ngahi ka paika. O wai e tau konga tahi lahi tau o seni. E tau tai I mai ka paika ki ai I ka ki ai. Whatau he kau tau tai ki ai ka nau ngahi tau I ka. O tō whahalo pe ke whakatau mea e ka kai e whonua. O I he tau ka paika loko lo. Pe alawa ke whamaketi ki muri. Ko kuku whi a kuia o koe ke behe ta I loi. O kui lo behe kau taki. Ka kuku whakakau pena ka uhinga whakapaanga o kui kai ke tau lawai o whotu. Mala o pito wheui. Ko kutari en solo koe ki ai. Koi. Na e tō wholofola ai tui whakapisinisi. Pea koe ne kore en. Ke pureanga koe na e toko o si. Mo e pureanga ki mua. Mou whakafoki ai whakatupu paanga ki he kakai e whonua. Hei kai ke lava pureanga o koe big government e temokalati. Koe temokalati nau tui ke big government. O kui kai ke lava I he pureanga aia o whai e whakatupu paanga o tatau mono whakafoki ke kakai. Ke whakatupu paanga kakai. Au ke ngai pisinisi. Ko success e au solo. Ka pau e whanongo e pureanga ki e tui. Ke ilo o au ki ngai o au ke ngai private business e pureanga o te kai ki a competition ni e tonga solo. Se ke uhi la. O te kai ki a hatahaia ten toi whakauaua e uhi la I tonga. Ai tō tahape uhi la ia. Ko uhinga ma o lunga inflation ni he te ki ai ke ia competition ni a solo. Ka pau e alau he pure anga ha competition. Nau tō whanongo ki he minister a polisina e talanoa ki he telefoni. O tō ton ke ia ngai kautā telefoni ke nau whe au. Solo koe whe au hi, koe ki ia ke success koe ai text ai whonua. Koe competition. Ka pau e monopolize, hange ko si aina. Ka pau e monopolize e si aina e market e retail business. Kai kia pāanga patieti e whonua solo. O totonu ke whakakiki, ke o atu e kau pisinisi tonga, alau hakakai tonga, ke nau whakakiki, te mui kau si aina. Koe whaunga pei e taha, e la vai, pe hangarewa he pure anga o toki laoi. Koe mea whoki solo, koe mawhai, koe mea whaingataa ke tukuange. I control. O kuai e konga I e pure anga, nau kei pipiki pena toi control. Koe control, koe mea ia tutu e tau ekonomika, koe control. Soka tatala noa solo ke common sense. Hufanga pe whakatapu. Koe ki puaka ko tuku a solo. Ai, te whakangata e nerere. Whakangata mo ene mea kai. Whakangata mo hono eria. Neongo hono whawhanga ake mea kai lere. Whawhanga ake pe mea kai tatau, te mo ki puaka ko tukuange ke tau atai nā solo. O kei tutu e pe ki puaka i au tuku a. O kai ke tutu e ia ko hinga ko ene mea kai. Pe o ku tutu e ko hinga, o ku tutu e he kui kai ke tau atai na hono atamai o na solo. Mola. O ku popula pe, so ke ki puaka koko ne hu mai pe solo ki puaka koko
ki tua. Hu mai koe ki he tau ataina. Si solo. O ku koviange ne kai ana he kai ki o kai rereange ki poka tua he ki poka urere holo tua. Ka ke sio ke ki poka tua solo. Common sense. O ku sino rerei. Koe foi rea koe solo koe pisinisi tau ataina. Koe foi rea mo onia solo. Ka kai ke tukuange he pure anga e pisinisi. Ke whakatupu paanga e kakai. Pea whai ha whe au auhi. Whakapisinisi e kakai. Ai ha kautaha lolo e nima. Ai ha kautaha uhila e tolu. Ai ha kautaha telefoni e tolu. Pea investi atari whakaata mai ki ngai pureanga te mokalati muri. Ou e whakaata ki siaina. Ou e whakaata mai ki Nusila, whakaata mai ki Asleria, whakaata mai ki Amerika. Ke lava ha pureanga o investi hangai kautaha. Hange ko technology nai hua te Starlink. Hanga he pureanga ko osiata ofi mai. Nai hua e solo ka pau hei kai ko palombesia ne common sense e tapolo kalama solo. Ka kai ke tukuang he pure anga ke whakatupu paanga e kakai. Private sector. E pakau e tutu e aipe, pakau aipe, hufanga he tu whakatapu, pa e tare aipe ekonomika e whonua o tupu. Ko hinga he kai ke lava he nihia o tukuange. Tukuange pisinisi. Seke na tautala noa ke lulutai. Ke tukuange ai kautaha whakapuna ki tua ke wharere private sector. Ko ngā ke hau ha kautaha e ua whe au auhi. Ko taimi, ko maolunga ko inflation ni, because the government monopolize everything. Hei kai ke naulawa nautolu o tānaki a paanga whiunga ke patsieti, ia nautolu pe. Ko pau ke tukuange mai ki tua ke whe au auhi, ai ngahi pisinisi ka lava tānaki ha whani ke wharere a ke whonua ai patsieti. Ko mea ia koe nei kore ki a tupou ono. Mo o whamai o tukuange ki tua ki he kakai e whonua ke nau whatupaanga. Pe hange ko ho lave solo mahu inga au pito o whakaukau. Sio, o te kai ki a hatahaya ke na whe auhi ngahi kapaika. O te kai ki a kampania te na whe auhi whaamanioke. Pe ko uhinga ia, ko wiriwhi ai ngahi kautaha e investi tonga, he kunau manawa he nau tau ke control. E paka wai pe solo ufanga whatapu ko ngā ua ke rea ko ia. Ko ilo ekonomika whonua, kai ke tukuange ke business tau ataina kakai. Ko uhinga e fo irea koe cut the regulation. Aia koe whatongia pure anga, ko hono tutu e regulation, a red tape e business. Ke oua laoi, kai tukuange ke tau ataina, kai lava government o brief. He ko siken, sike whare maa. Ka pau e supply pe monopolize se whare maa e taha. E whai te riha pe foi maa ia. Te waloa paanga hongo fulu e kai te a whare maa ia. Ko ne ua mo tolu, mo wha pe e whare maa. O to me tiki pe tō tautu e foi maa me paanga hongo fulu o tak paanga pe ua. Pe ko hai monu ia solo, ko e kakai e whonua he kunau affordable. Ko hai o toi monu ia, ko pure anga he tānaki e text a whare maa e nima, instead he tānaki e text o e whare maa pe taha. Kai ke solo ko anga ia whakakaukau atu, ka koutuko at pe solo ko haha o lau, ke ki whakakaukau ko ni utafa. Ko mea ko pisinista wa taina solo ko pisinista. Ko ki ngā ue ko whai solo, I'm a flooring contractor. Pea koe mau oko piti ke ngā ue solo. O ku mau whakakikihi mau tolu ai. Pea koe pe a mau nia solo he kai ke utoi tō au ia ki lalo ai. Ulo aki he kai ke make money au ai. Koe ku pāsi whupea solo ke tō ki lalo ai, e lakanka te au solo ke tukuange ngā ue, ko ngā kau lava mo ui, pea koe pe kau taha te nau lava whai. Aia ko huinga ko mea kui ka pisinisi tau a taina solo, he? Te whakatata ki pe ke whakaosi ka whakafoket ka koe ua wawa. Koe langa koe ni he ni solo.
na wanga u tonga tupuangi sola ko hau poka tamalanga o to sima to piliki to tanu pe to vari pe to whakauhila pe to langa whare pe to langa ato ko ilo amerikani solo ko ne hau pe tama ensinia ko blueprint jena ko ne alua tu ko e solo ko hau pe au hanga tonu mai pe au o frame ata ko ne osi pe ho professionale solo pake ata koe ko hu atu au ko tama palama au o kai ki te alua to ia to uhila ko hanga tonu pe ko palama ko ne lava pe palama ko itu au ko ne osi ko ia ha mo tama uhila takitaha o mai in a profession ki loto ke fare pe toki mea pe engineer ia kono approve according ki engineer ko na ne fai ai ko ne hape engineer sio ko uhila o hala laini ko e ta ki ali ki tua ka ke ha o fetongi o ki mahine o ta noa solo ke mea ko pisinisi tawa taina ko tangata i fonua takitaha fai in a profession pe tua ki mono malai pa whakalaka rewa ekonomika kai ke tau tangata toki ai solo te tau pakapakau ai pe tau ekonomika tau tau solo he kai ke mawahe ai fusi mo ia me fonua i he tau ki he tau kai ke solo whakafoket ka koi he ko ilo kai pe o whakaukau rerei mahana to rerei a ngei he whakaukau ko atu e kai ku whawhawhawhito ai whakatala noa ki o mai ko mare i au he ki poaka kou tuku a mo ki poaka kou tuku ange o tau ataina ai e whakaukau fo he mo on he tau sio mata pe ai te whawhanga pe e ki ahore pe ki sin sisi ake pe ka kulahi ange pe te sio ke koe ki hange pe koe ke whe mo ui ko ni pōpula koe nofo ki ai o koe whake ai me taha oku whai ke ai sio koe ai i kau business ia ke tau whakaukau whoki, ko taha whoki ko toko lahi whakatonga koe ke tau toko lahi whewhe. Koia. Hange ko tau tānaka ki he kau taha wapuna. Nai whake kau taha wapuna na aluia mi heni ki tonga, ko Chatham. Ko kau taha kani na whakalelelele na naki ka palapare mai e whepuna aki. Ko taim koe na whakatua koe a kau taha koe e taha koe a tonga ia koe o kamatanga aue. Ko taim koe na whakatua kau taha koe ia hiki ko taime na foki mai ka taha ki toki no silani. Nau foki mare na tol pe tok fotu ai be ki mui ia polisi ko ke ka taha wapuna taha. Ia nau whakakau he ke nau lama na tolo mo ui loua ki he ki i amount of people ko i tonga. Ko taha puke ho tau palaparema. O to tonu ke whakakau ia. Ko haa mea solo wa aki. Hange ko ni ko si e lava competition ia o toko lahi mahala taimini i. Ka koe ke whi alo whaka kau investa ia whai competition. E te na whai ko nau iku tutu e kātoa na tonu ia o nau mate kātoa. Ko ngai whaka he koe ke toko lahi e ke hange ka ngai whukakai i Morini o tau pehi Amerika mo ngai whanua lala Australia. Ka koe hange koe mea tatau pe hoke tau ngowe te vita ke kisionge ki ta whako ia. Ko tau tō koe tau ki ngowe whoki ko tau ki tō e tupe pa tau whakamaketi. Ko taim ko te whema o te he maketi a ko kulahi whoki ngai whamaketi a me nau demand i muri. Taim ko nau te whema o maka ke tō o mai ku ose ki mena e tō. Ko ngā whuka ki walahi kau tō. Ko ka mera hoko hanga rewa maketi a hanga na tō ngai whanua ke he au ki upa mo whe. Hanga na tō ke ko ngai te nau lapi na tōlo supply e nau demand ni sanua December. Ka koe tonga whako ki supply pe January February ma aspek os mo taria ka mau te tō fo o tau toki hoko ati November. Ka tau parema ko ngā ka tau toko si ke whai ngā haue pehe ka lava ke la whakalakalaka tau ekonomika ka ki tuku atu pehi ke whahawa kai ke. Solo, na kila ta programa ko ka sita ka manatu na utalatu. O kumore kanoloto ia reipa forsi ko ekonomika tonga. O si more ia. Ko pruva tu e au ko si more. Uruaki eni. Ko ne alaka koe kaureka koe solo tau tāwalu na tatalano ki ai. Mahiki pe koe me tāwalu ia ni manoa no foi tonga. Ko peseti ia mei hi wanoa walu noa
o tau tahavalu ke tau ni manoa o kunau i asleria nau tol monusila e tori. Ko e kakai solo o kumahu inga au pito. Aia ko hafonua pe decline no population ni e to e nau ekonomika nau tolu. O hange ko tonga. Se ke fliti ko e foi kanoloto ko ia rei pa force. Ko e palo pare mani solo, ko hai ne tāpuni mai. Tāpuni mai e si aina. Ai rei pa force. Aia kai ke toia, ko e se u apitu ku hau solo i tonga. Kai ke toi ngoue ia. O kuriaki ia. Pea koe mea rewa e pure a ngā au tonu ke whai, ke nau whakakau-kaui. Ko e hā a tau tolu e whai, ke puke mai e kakai, ke puke. He koe whirite a kakai solo koe mea e ua. Uloaki, kua mamawhai mea ko toa i tonga, pea koe ke lava he paangai a ko unau mau, ke whiau e fie mau e whamiri. Koe mea peho ko, koe mahiki ka whanua muri, ke make paanga me iai, ke whakafoki mai ki tonga. O tau advance ya he foki mai paanga ki tonga. Kau tau toi lus pe tau tolu, he koe ke foki mai paanga ku ngā ue he kanoloto koe ku nofo muri, ki a tau tolu tonga mo ekonomika a tonga, o foki mai ke ekonomika asia ina. O ki mai no tānoa solo. Ai koe mea rewa e kakai e pureanga o tonu ke whakakau-kaui, what can we do ke tau hold on ke sino i kakai. Ko inga ke nau nofo o ngā ue i a tonga. Aia koe foi mea pe whai tonga e solo. Ko hiki hake a agriculture kai totongi e kakai totongi. Ai e nau mani o ke. Totongi ke whakakau-kau he pure anga. O ana ato e hu mai ha mani o ke ia mei tonga. Pe ko ha talo hu mai tangai. O totongi ke e factory ia. Ke alupe e kakai tonga o ngoue. Hanga tonu ke factory o tuku atu ki ai. Pea whakamire mila iki mai mei ai. O hau puhape. Ai e kone hau pe o hau ke Walmarti. O kai ke toi hau ia hau ki a motu a tonga. Ke alo tuwa ki a tuena tola e ono noa ke. O toton ke ia foi pisi nisi agriculture ia i tonga. Kone hu mai pe ngoue. Ke ua toi tu e kakai he ki siko koe huinga ne tari solo. O kutari e kakai ia. O whakaongo pe mau whakakuang e nau seniti. Kui. Pea tuu ai pe solo e nau whenga. Aia ko kuhinga solo ko o ki fie mau ia ke sionge pure anga pe koe haha whaunga te nau lava puke e kakai. Kui. Ai kakai ngā ue i tonga. Ko inga ke lava, aia hange koe whaunga kou talatu, se ke kaungo ue. Koe nau uhinga koe ke nau ngoue ai he toe foi mani o ke mai o fohi. Whenga i ha container ke whao ai. O si pe area mai ki ha motua ko to toko ai muri. Pe si lava o mai o tu waki at whakafoi tui. O kai ke utui au solo toton lewa ke whenga pure anga ke hange ko i ka. O toton ke tau taipe kakai o hau ka whare ngahi anga ka paika. Pe ki hu mai me whare ngahi anga ka paika me tonga. Kai ke he solo ko anga pe ki whakakau. Kui. I wha asa mai whakau koe ke kausi aina. Na ke tala noa fo ene ke taha ia o ngahi palapare mā koe. Ngā ke ai o tuku hau i koe ke ki maalunga ki olunga. E ko heku iai nau tolo e kalasi ai koe kakai koe ni. I he ta whaaki business i he. Ko taha puka tau palapare mai tonga na ta wha tala noa befoki ke ngai whare koloa ka pau te ta wha tātaa. O ke whenga whaki tau tori e tonga, ke ai koko ke lava o ilo ke lava whahana tuku hau to tono ngai businessi, o ko nau ilo bena e taimina hangai he potu ngā ue koia leipa o whamalohi i ngā ue koko misini ai koko cash register, he? Ke ai koko, ke nau lava mau ko hai whis whakatau lava whai he aho. Pena nau una hanga whoko o kore ke kakai tonga, ke nau alu ke whare koloa koe, ka sai nau whakatau, pa nau talanki, mai nau receipt.
Ka lava ke mo ai toton ko paanga toton ke tuku hau. Ai ko tau pe ke tuku hau I ko ke malunga. O ke fe a pe tau sistemi da to mahalo ko me faka. Ta fa ak faka an go na tala no ke ko he kamata ni. Ak la teknologia. O ku ke fu ke ndere ai mui de ke unu mai ke ofi. Ke lava o whainga hi tuku hau ko e lava tāna ki ai paanga. Mo on au pito solo o lau. Mo on au pito kai ke hanga whakalaki o lau. Aia kono whaito o ni solo nau talatu. O mai haki whanau. Ka take pure anga, kai o mai haki whanau tonga. Ke nau o mai o ako a system ko iai American. Peko New Zealand, peko Australia. Ko nau whoki atu pe o whakahu ke computerized a text a kakai. Ko hi ko anu koe ke ua te takatakai mai peki motu a solo I mai. Solo, te o mea pena e whiha o ki tuku hau e maina ko o si ke toi ato ki risiti. Solo, hei kai ke tau whakalaka tau tolu iai solo. O mai e ki whanau, ke nau mai o ako, ke nau whoki atu engineer. Pe koe totongi he pure angaha kau engineer menu sila. Software. Ke nau atu o polo kalamai, kai ke tui solo e whakamore o ta miliona. Pe guai pe mo kau ngau e piskoa ia solo. Ngau e piskoa fie ngau e ofa. Fai fe kau me muri. Koe kakaia koe niku na osprita ea he mala e ko ia. Ke nau hanga drive ha whainga mea whakateknolosia. Ke tā ia tu peho whakatau e sia ina. Uostotongi ai peho teksi. Ke tā I pe koe, alatu pe koe sia ina ota ene wholesale totongi ai pe mo ene text according ke amount koe o nau mau me kakai. Aia solo ka pahe kai ke wha ia solo. Ko tu iau te tau ke anpalanisi ai pe tānak tuku hau ia he mea kotoa pe. He koe kau whoki eni David he mea taha aku o tau whepaki mo i tonga. Te ka pau e whanonga pe kakai tonga aku nau te nau mahino I pena tolo e whakau kauke. Kono kopi ko he kau sea ina ai koloa. Tata te whita whatu tāmaki ke ngai koloa mea kai. Ai nau hanga ko kopi ko ngahi mea. He ko te alatu ko ki tonga pa te awhea ta whare koloa o maha te kihina. Ta pia te kihina Sprite, te kihina inu. Sprite po kihina Fenta. Oku, kai ki te seo ki tau kehe mo koloa I murini. Ka taimi ko te inu hake ai. Oku fu meri e ia, oku uifo kehe pe ia me he koloa. Te o siloi pe kita koe. Oku kai koe me ia koe oku te inu koe muri, he? Ka ku te seo e puka ke hanga koe kakai o hai hake hanau kapaika. Pe hanau kapapulu. Pe koe hai whainga koloa o whakatau koe mea. Oku tohi koe ai koe kapapame. Tohi I lere I bea koe kapapame. Koe ki te lau ki ta tala I kapapulu ko ha kopi ma mea. Nau haka loto o whaitai ko he Facebooka. Oku kehe o ke lapa ka kakano I hana ko hawhainga. Mea kehe pe ko ka. Maka o to katwaki me pulu ia. O mix aki ke ngari ko ka pulu e. Ko taha ia upalo parema oku lava ke whihanghanga ia me community. Ka aku lava whoki he ngahi mea kopi pe heo tamate I aki. E tau whanki business tonga I tonga. He kun whaia kua he tau whanki business tonga kuna wat koloa na to hangaton me Amerika. Pea mo New Zealand mo Azeria me ngai family o ate nau puha o atu ai nau koloa ka papulu mo oni me ngai mea pehe. Ka nau whainga ko ke nau whe auhi o hanga he uf koloa kopi ko ka se aina I he o tamate I ai nau tole whanki mea. Ka tae ngai palapalem wha ekonomi. Au pito so. Mone au pito so. So, kau talato no whaito o koe Trump I Amerikani. Ke sio no whaito o koe Trump I kau se aina I Amerikani. Hiki e teksia ko e tariff ko a siaina. Hiki ia pese te au whanima. Ha mea hoko. Kai ke toi pisini siaina hatahaya. Ko foi mea tatau pe e solo o ko approach common sense ke pure anga ke nau whai. Whai mo nau whai hanga aue ke kakai siaina. He koe mea e ua uruaki e tamate I whakapanga e siaina tonga. Whaikonomika. Kono ua.
na ke sio ke fola ko atu po ono whekaua ki mo uirerei. E au he kakai tonga i he maha ki i hono kai e mea kai veve koe me siaina. Solo, talu e tau tupu me kai kapapulu. Talu e tau tupu mo e kai e sipi nusi la. Neongo lau mai ne ngako. Talu e tau tupu mo hono kai e moa Amerika. Neongo lau mai e ne mamafa. Ha mea tau toki maha ki e peto u tangata koe ni ki muini solo. Te ke sio ke whanau, ngahi a ke nūtolo. O hanga noa e pure anga solo. Koe u isi u koe ni hanga noa e pure anga. E pure anga ko osi, pure anga tu koe. Mahalo koe pure anga koe ni ki sai. Ka kuo totonu solo ke whaka. Kai solo. E hiki sio ke o kai ke e ufi e communist. Koe pare mai e communist. A CCP. O kai ke na ufi mai na utolu ke mou e kakai. Na e toki mau i Amerikani solo. Lo tonga investigate. Lo to hu mai e foi mea e me Yuhan. O lo tonga rere he taimini i Amerikani. Koe ongo ki mātu hau ke apia koe Michigan. Na mai na ua whekumi. Pea moe unufe mei siaina. Na smakol mai ki heni ke whai e whekumi ke tamate ia ke biological farming koe Amerikani. Ke se ke whai rifia e CCP. Ka pau hei kai ke tau ngau e solo e pure anga ke whai to. Ai mea koe ni. Ai na koe na ko stokanga i Amerika hoi tonga. Te tau au ha solo he ngau e whonua. O kai ke na ufi nau tolu solo. Hei kai ke na ufi nau tolu. Te nau mai nau tolo hu mai he ha mo e ha. Hei kai pike na ufi nau tolo. Te nau ngahi pea tonga ka orewa hu maa whakarerei e tau ki ekonomika kia nau tolo. Pea koe foi mea ne taha solo ko atresi atu ke tau tokanga ki ai. Te tau unu ke whalala ki si aina. Koe taimini o lotonga tofanga maman he u social unrest mo political unrest. Koe ni hoko Isileri pia mo Iran. Koe ni ku Lucia pia mo Ukraine. Pia ku nganga ehu e hoko ia ki Pasifiki. He ko unu at mo si aina ke ne control e Pasifiki. Ka iai ha mea e hoko whakapolitikare. Solo, koe whakaawhae ko tonga ka pau te tau antai si aina. O wheinga tu Amerikani ke whakatalatala i ngai whanua Pasifiki. He ofa atu Amerikani ke Pasifiki. Pea mo Australia mo Nusila ke oua na control. He ka control si aina Pasifiki. E whange pe ko ta whakakata ko he ta polokalama ki mua. Ko e revere vai e malanga kai tau. Te mita ko tuiku o mahi mapito ai whakatala noa koe nuk ta whai koe anga pifo ke ta tala noa me he conservative common sense ai tawanga kio ke ngai mea ko hoko ka ke ka koe ngā koe ta taimi e David o atpe ka pau waha mea ke loto ke whakakato mai ake ta prokalama beta mawa he whiawhinta toki hoko atu e taimi te ta hoko atu e ta prokalama Oia, malo o pito solo. Malo o pito si ono fataki mai ta ngā ue ko lo peku o se mea ne taha solo te whaaosia ke ta polo kalama pa koutu i te takamata akia e ta polo kalama ka hau. Fotu he common sense totonu whakafoke pare mia ke whiri he kakai. Oua toi whiri pare mia aia mea taha i kau whakafofonga. Ka pau he te tau whie mau ke ia he haririu he ekonomika e whanua. Whie mau ia ke alu hatama pare mia o campaigni ke ne hanga whakatupu e ririu e ekonomika e whanua. Aia koe ke utui au solo o totonu e konistutone ke reconstruction whakalao. Ke kau e pare mia aia o ato e whiria me kau whafufonga wharea rea. Kai campaigni mawahe pe ia. I tonga, ke whiri pe ia he kakai. Uluaki en solo, e ku whaosi. Ka pau he campaign e pare mia, te alu ki loto, o riliwa ekonomika e whanua, mo whainga e whanua ke whakalaka ki mua.
pe ka alu atu koe ki alu fai pe alau le va kakaia ke na hanga o von se pare mia ko ia tuku mai ki tu ka o atu pare mia fo ai o fe mau hata he ko sio ke system motua solo neon ai pe lau ko hua tu pe koe ai kau pare mia fo o to fanga pe e foi system motua pe ai ko ki malanga no pe mahina pe ua mahina tolu to foki pe pure anga ke system motua ko propose tu he common sense solo ta polo kalama o to ton ke file pare mia ai Filipe he kakai ai ko fotu pehen to ton ke reconstruction e konistu tone ko sanuari palaimeria e pare mia ai lere ai o fili sune pe to ore va ai ongo ai ongo fafofonga i e ua pare mia una feinga ke na pare mia to ai ke na lere fili fratape novema ai fili fratape fafofonga fare area fili fratape mo pare mia ai pare mia pai ke na tipeiti solo kapate na lava tipeiti tu oua pe tu otolu me vaha asune ki novema ke na o mai e na tau a ngā ue ke sio ke kakai pe fili le vai kakai pe kapau e a ua tuki ai o kai ke fai he pare mia me ana alu ko campaign ki ai ata areva ke kakai ke na hanga o impeach e pare mia kai o atu ata ke ne lava fai hariliu he ko sio ko ke foi motolo motu a solo ko ala tu pe ko e kakai fo o ko malanga pe me tatau te uriliu ko ne tope ko ki loto solo pe hei foi fakau kau ia o toi foki pe ke sistem motua pe kai ki fa tu pulaki ia kai ke ko anga pe foki ia e fakakau mo common sense ko tapolo kalama ko fakakau ko o mai ha fakakau le kai ke ko anga yo ki fakakau tu solo ko ia me pe foki ko ata David i he o me kusai ai ngai ahoni o ku ata pe tau daina ta ko to be ke ha whakaongo hono reo pe mo anga ni whakau ko he tamani e hanga e whahe pure anga ia ka koe tau tala noa ki ngai mea ko o ku lava ke langa hake ke whonua o koe ki hana o mama ona pa koe ke pehe ko tapu ke tau whahatala noa ke ka koe ngai te tatoki hange koe kawiri ngā na ko ke tuku mai ki he mātanga ke na wakai ki ai ka te tatoki tala noa ke he ta programa hoko sio kono fotutu mga mea pehe anga hau wakai pe tu watu koe hanga koe lau koe mea ke ta kau watu pehe tālanga he au pito Yoi. Malo pito David malo pito mau whainga maari e ahoni malo pito no ke sponsor mai Polokalama ke lawa ke hoko atu ai programa mau inga koen ai Conservative Common Sense ke lawa whaha whakatala noa i he mea whaka konsenis le rei tau mo ui. Ko whamana tui ple whakawhaki ke whawhai koe whale are a. Whakawhaki ke he haka mo la mo mea pa eko ke o sipa pia tue tō taha kou. Koe whawhaki ke he kanti te kota. Koe mea na o kuangi ke ha konsenisi, o tau taina ha konsenisi. Pia te longo taha ia kou kai ki ntari. Mai ku ngā whaki mahina peo koe ke tawa taina konsenisi ia ka koe anga ia mea unau tui ke he taimi ko ia he. Ka koe whihi maho inga whakia pa koe mea te tonu ena o ku tawa taina mo angi ki ai ho lau maari e pe koe pe alu ke he pe konsenisi ia ka alu ke he pe ai whamatala me mea kwhai. Ka ku malo David ha mao e whainga maari e ka tato ki hoko atu he ta Polokalama hoko. Malo o pito solo ko o whātu malo o pito si ono kauwhaki me taki Polokalama koe poko lau koe wakai mai koe mea ke he whakawhepākia pe koe hau ka koe ta Polokalama koe Polokalama taua taina pe koe whie tokon pe ai motuani ta taupe moko ke o ato tare o ko io mo i kai ko me ke heia pe ko ne lava ko me ke mo ka ko fa malo ke ta ka fa no malo si mo no fo i mai tau Polokalama ko tau Polokalama nu ata pe ia ko ha pe me tau
whakaukau e le rei whakalufua koe mea pete tau tala noa ki ai. Kai ke ku ofa at ka koe sol moe ngau e kwhai. Mahalo pita o whātu te wita. Whamalo atu ke kainga ko tabe mo lava o kau mai hange ko ko atu te wita. Ke tau proklama te matoki notice at be ma proklama hoko. Ka kusai be te mo hoa ka me te tau whanonga be mo e conservative common sense. E lelelere atu pe ko ngā ka ko ne whainga maari e be te wita minga ngā we. Ko ma notice at te tau proklama hoko. Ka malo apita ho mo kau mai ka mo mea. Malo, o whātau. O whātu.